chaisiko bunakoretwo asore na Kisii FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na Kisii FM. Imanye ariro borito. Alright, abara kabisa de Cameron gethatu na ya mocha butukirense ya moya bono mambia chinsa ni chia Afrika ya mocha ene nkayo mugusikisi ya FM mocha motegali ne biro bono twibangire kumanya ali chinguru mana sama gazeti eli tukuri lero na buna botambe gerege kosi kyo mu bali mu mincholimi che buna botambe ngoro kwa du omonyakero na nchenu na botambe liga namba 003 ikonkuru kwa Ronald Mayaka Brigadier. Habari asubuhi ndugu yangu bana. Salama na shukuru. TBT litukulia Alhamisi Throwback Thursday. Yes. Onene numu ya bwana utonyorere na ndichinga kichine nira sembe. Yasa itere numu ya ntoko moja ko mwakira mbi yamone kiagera. Ntubu atinguru cyoko bamoyo go sebo canja mbuli tora tuwale go kwa moyo wikebirebe. Ego to semeretia mabera ene chinguru chia. Yes. Kabisa. Otuanche talinga nkende tuakora kiengenjo mono. Talinga gatwale ngaba ya gusetora abanyanguru. Talikieni to bwate. Ya no gwanja kwaye. Na nditalinga ase to korwa ase to sikire mono. Nikwate banase. Gwanja kwaye. By the way na mabera ye. Na zobu ya bwaye. Na arari atwale to maete. Ikere nyasaye gatongete Adamu akamubeka somugondo Eden. Akarora telibu yabe bweka. Akamubeka zitoro chimetaganda. Omoteganda. Akagenda azirigereria ye. Akarosia omuzubati Eve. Andegera basalia. Anda kabo munyamabera bado. Na anda gatumu mwana ye omomoima. Aje gutukwira nje naye. Tonyoro gutoleka gwakale na kali. Era kabe manwe ngondie kengwanza. Na anda watanga ngakinya sai anje tense. Goika karu mwana yo omomoima. Onde bwensi ora mwigene. Tazira. Kolinda koreki. Anyoro bogima gwakale na kale. Tigebe boigo. Eliye tali ya ene elimo. Akoro kwa nyasaye. Alright. Tali komenda ruindo binge tunya komobekera menyogiro mengi. Jeko kwa mmoja motoni mbote gazeti ya Taifa Leo tariki numero 3 juu ya alama. Litukonelia Alhamisi TBT. Tariki mwaka w'ichiri wire na mngewere nevere. Njira kwa niliye tariki june saiki. Sana. Digaje amoti diwara. Ayo bote marewe. Asa kwa kwa gazeti mbwatane ya The Daily Nation mwacho motelista likemera ongeta tumutinyo gatano limo mwaka 2022 litukuria Alhamisi by the Alhamisi yo mwali yo mutinyo June. Yes. Alhamisi yera chikoreka na ya June mwaka. Kuna. Hii imeenda ikiendanga. Right, nile gazeti mbwatega hiyo. Headline. Fit to rule? In a question mark. Fit to rule. Oyo numugano bamurekeretega igando cyabapegete bicayo murayi we abamubwazi myulo moja one Kenya Coalition Party Raila Amolo Odinga amone bicayo running mate yo korukunga Martha Karua eye maega yoko kolege karona balikyo mangana mayia litukolia Jumatano no litukolia Jumaine botuko abuase Raila Odinga na Martha Karua babakorera bintu biri bago chikokorera abakenya wetera ase chinkwani chichi abete televised ase TV amo nechi radio nke ime yense ya Kenya abo ase bono kolengana nomugano bagotema kubura nigoso muliki bomugano yagotema kubolinga isi fit to rule ago chambwe bintu biri abakagukwana ase interview iyo yakirengara ila bwatara gine abwata 77 years. Yes. Okay. Mugano ini gora se peche merongo epeche 13 senga sete ya The Daily Nation igoro yebintu biri abakakorera go chigukwana ise kuirobora iwense ya Kenya. All right. Asa headline gazeti ya Taifa Leo Wambana Chebukati. Eti? Wambana Chebukati. Mugano lega igukwana Raila Odinga oyokora osomo okurukia bendera yo mwazi la umoja wa Kenya Coalition Party na boigo Deputy President William Ruto yokurukia bendera yo mwa Kenya kwanza William Ruto ni gancheranete gose gancheranete ne kyombe ya IBC kuirukia ama chibu yabo choli electronically lakini Raila Odinga agakana agatebanga oike register eli nkole toke yebitabu Yes wale gotobekananga Chebukati otebirenga ngo chibare go print
nguchi bari go print ya register irachi gutumika baadaye lakini goikaba yakora electronically inyore gento kina gitokwanete ganga ki it is better ekiagera metambo na bego fail kiara to aero rego fail 2017 yado tiera ya stable really hard copy it's just like no nega to soma news bigo sinya news yeka rogo tumeke machine oigeto ko na paper kinga no bwata masakarare ensemo e machine abwate the same report exactly e machine is ko hang kegera ko hang jire to go hang news Wikoga ndio ya bwata ko no ina sa TV yes nkororo ko soma busia ali as screen lakini na bwata masakare mesa iko ekiagere ento kena boge gukwa maybe debi bwate menyogi gogwa mwaguru obisi na dogo lemere no la ta gutubeka the same example kera bantu understand by the way tigae bizi tu ale register back no ene gero gutumeke estima uikubwa the generator nyo kubwa the function get bichara na bigo cha bigunde te byange wasoma se madambo gai I told you nabangina bararete monyogiro ndebi kakyo bro kani gutwake no goiko akekura oigo akekura ayo mugano yu mugano na sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo asubwa gari alright mugano no sepechi ya kabiri kwike pechi ya gatatu ngana kiaba muri bari bane batoka baitira senchera yo bututukano nemebere yabo gutugutuba soro sana ubu amate babete bagutwara chinsa chiyo moelio ekara bagukigusirira aiga no mugano umurekere sana kigase bagoteba ngamba bwate bakigari ya kurukunga ya Honda Vit wangona by the way uchunguzi inaendelea kujulikana walikuwa wanafanya nini haswa lakini nyoro yo mona betega ko ni wali tukulia Jumatatu iyo kurukunga Franklin Ovegi ase chinsemo chiri kurukunga buwendo kitutu masana mayanda beto manene sana county ya Nyamira mayanda beto manene sana mukano ini gola sepechi ya kabiri ko pechi ya gatata senga city ya The Daily Nation asepechi ya kabiri ko gazeti ya Taifa Leo ni watoro vote kurwase county ya Kisii asomo gavana bwe county ya Kisii umuske James Ongwara akikora ege kosi kyabasubati oyo mobore running mate ya Raila Odinga Martha Karua noyo more umurugi uyo kuriyo president imeze ya Kenya wetera azimio la umoja wa Kenya Coalition Party Raila Odinga igongo kwanera Aida Odinga ekarubara chikwigo lenya gitari y'abasubati eyere ime yenya gitari nene ya Kisii Teaching and Referral Hospital eyekagere go cyekogareigwa kurwase kubugori ya bitanda chimisato wike bitanderi bweyemo nemye yemo inguchire kwakorekana litkolera badaye mbatu walege ikaro ase egetikia gusi stadium baba tabanga nabasubati boka barajigo goikera nege ikarekyo ntagete wetio lisogo cha orole page ya Kianda egentokeranga Jaina nga official launch of modern mother and child hospital yes nili tangazo bekire page engima ya The Daily Nation numugabano we county ya Kisii msikeje bachuteti akwota yepechi ya Taifa Leo banyo waleta akwota yepechi ya Taifa Leo yantebega dudes it is not enough twara magacha ma yenya gitari it is not enough wakachirangi chingia it is not enough gutwale bitande bigo kwanwa ine abanyagitari batoko amariogo natoko amache natoko nogendo konywe genkyo. Those are the questions we should ask ourselves. So when services yabe chiko sobo kolera burabe bukurugwararo ngabo konyo omuntu I have an experience with that hospital. Mother died there. Nje bwate sana nje nataka ko mu kwikara kwenye gitari ya Mbagati umadeni ya gitari ngeko kwa Kisii Teaching and Referral Hospital in size. Yes ni ndogo lakini gaasi kwa my friend during corona time Mbagati ilifanya kazi. Simeje je banyagitari balinga bago traineri. I don't know management nge kiko ko ruginya gitari ya Mbagati. Enda alia think one but I'm just telling you. I don't know. Agenda utebenga rumenya gitari ya ko radio resa ngabyo ko morro. No, tabuga dimonto manya tenya gitari sometimes it's a problem. It's a problem. What me stari endo tuaro sia. Ngano no raiga. Well, I go out of experience. No, I have experience. I'm telling you. I have an experience with that hospital. Wewe como ganoi. Mugano nora iga una wako wane kiombekewa chonesho ya IBC. Unagia banga IBC bows to pressure, accepts use of manual role in general elections. Mugano ini mulikera sepeji. Kane peji kata no bego ne mulikera tu mugano ngana kibono high court. Ekigamberu kegoro
kia ruro chika ngaba running mate na barabo chibicha chiabo chibe kwase ballot paper running mate for president no governor akini mbona beta geirebe kanga jis konye bakoli kweli etarioka takere bichebe bora badaye bichebe kwororo eh at the same time mo chief justice usomo chibi no monene musubati Martha Koome ni gacholire abana chibi na batatu bachigotegerere kina kirisonka bigete yokwamereria ogotene ni gukwaye ko bolio bugavana nekiombe gya IBC mugano ino ora sebe jiga tara ikinengera jikona chwekera masakararo wasigure ne kurugirisi ajire elia yendi bicha yaete na ine jenda atake kumanyangi geko sebe jiga karo watire wa kuru Kenya kwanza omo wa Kenya kwanza gwetera Musalia Mudavadi igoba derenga ngenjote ya serikali etagete konia bandari ya Mombasa, Kisumu na Lamu. Dochia saba Arabu. Igoingi bon? I don't know. Somoro watu urasepicha kabiri gazeti ya Taifa Leo. Mugano ndura sepicha hata onalimo gaiganga na kia Deputy President William Ruto no bomo bwa Kenya kwanza. Bago chikubwato ke manifesto ya abori tukulia rero. By the way Ruto bakwana netigora na Raila Odinga. Ya kero ba umira tasege karoke ya IBC. Bakwana netika kabisa. Lakini mbasa asogete. Ogo ba umira nete muna mura umira na ganje. Maide mo kumira na ganje yakajere. No mondo mutaigwa na ini. Bone ige kubitire liagi. Akiwono ja. You have to say hi. Mokutoyo. Azai yoko nyomori goji azai. Abaya bitere tibo. Mugano ni gora sebejia yakata nalimu macho tegelingana kibago chikubwato ke manifesto ya abori tukulia rero. At the same time serikali ya ige function yo chokora kana mne ya Azimio. Na kitete kukanya korro sine chikokora kana mne. Neba chokora function. Hapa kwa hii mugano yo giga wasemi ni wapi watafanya. Hawajafichua bado. Lakini yatukanya torole ikiagera ni manyekane bado. Lakini yata kirenga by now kanga ya manyekanire yara achire nguma. Kiagera ene diataburakia eko ba round jisa inyaiga abakonyara bone. Ngoma pemere. Bono ba etaba Kenya nabo kumanya because konyara nchume ichi na kasombu gochia. Kikira. Age speaker. Kiawe kajira tested. Yes, marazi. Ya bantu nkikiewa ba ndoro ego lonchi. Tutani watu nemi tandao abantu mwango bagurute bi. Era basaine bulo. Endo page nera iga egento kira duduzike koko sana se page gata ona kabere. Ase kwanze serikali ya Uganda yachakire kuchunguza degree ya Sakaja. By the way duduz tiamboliga. Onye gojete grasi mekogasomo bwate degree. Do you need ekigambiro gukoigerera no jete grasi mugasome? Onye kubwate D+ anchirana nero bwate ne yawo. Genda ligege ntukeria ogo qualify ne D+. Onye kubwate degree genda ase bali batakere ne degree iyo bago qualify. Simbo. Okay. Onye kubwate degree. Ninga detigenda ali sikigambiro. Anchungegera. Kina kikiagara na rusie manyogire yonsi. Egero onye kwarenge Moi University the year 2013 okagraduate. Tenire diga no monyagiro na ndogo chaka. Egero you were in school. Ngikigambiro njungonya. No kwa na Moi University no wagezi ni kubona kia record ya enera. Yes, you know mwanafunzi. Tachi class attendance register. What story? Tali uchiko tebe kuna nenge kinga na leta gauni kwa bigite chibicha leta masakara. Ono tegerra. Ai. Mugano iyo mugano nora sepechi yi yagata na kabira semo subati yomo. En Kenya. En Kenya. Omo subati yomo bwana. Abegete uniform y'abanyanyimbo. Agendrete no mujadala se TVM. Buno mo akoji kubuno manyanyimbo. Yes. Kumbe musubati zali manyanyimbo. Akoro experience giwo manyanyimbo. Lakini akoereza bintero reliesa yakaya. Confident y'abantu bamuwaje. Abantu bamuwaje tikuruchinga je. Unfeasible. Igakoro kunga. Na actually no women ndebwa ko boli county ya Nairobi. Akoro kunga Monica wa Maitha Gitau. Wa. Abegete uniform my friend ya blue. Oyo ondana lero mungonda kabige uniform ya Kenya Police kabisa. Akaende para kubeko kaboko kabisa igote nijigari akasangiri jibe sakada. Kidamba uja kumanyagana? Yego bienda. Mugano ino ora sepeji gatano kabere abasa banyimbo bajete bakaterenie show iyo yagendreta se TV. Konyo okodi na ende show ndase ya moye radio. Okodi. Ako kwana buno manyanyimbo.
Na kibaru ekerona nzokoligia, that is why we go for the county commander. Yes, ekero tokoko kumanya bintu igoro y'abanyanyimbo. Exactly. And if we need umunyanyimbo gete kukwandira gento gete, we have to consult either the county police commander or the county commissioner. Musubati bono nigabe getubiara abwase yago chigosebura sama macho ya impersonation. Sisemi kitu sepe jigata gazeti ya Taifa Leo bwa roboti. Omwaziri wo ndi bwa imo mosike Dr. Fred Matiangi nyuma yoko ge chigusana neke nobo salibwe kombekelia the confirm igo amurusetie omusubati Beatrice Kiraguri buna almost PD we county ya Nakuru alia. Yes. Na kumuki no amurusetie omo county police commander Nakuru na kumukinia mamuraka almost PD okasarani moroke Peter Mwanzo koba county temu mugano buna serikali county ya Kisii yego chikoigora enyagitali yega ya Mother and Child Hospital ni gumulikira sepechi ya Kianda. At the same time omokoli mirimo yo masebengia yemo ni gaso kiri busaidinga na kiyo kabero mugabana bwe county ya Kiambu Ferdinand Waititu asomugano mulikira sepechi 10 ngaga renge koe guchi kickback kickback inkelinga koregana n'umugano oyo Waititu gare ko monte tenda totebe yokorosi gusine sukuru gusine kerasi ya ICD chibese chiriya kugwakana onye 10 million wato kana million 3 wato kana million 3 kuchia se account ya yes ego yadenge nje kickback kickback ichi areko yegwa akagore hotel Ecoros district akiyo ile tadi hotel ngai page 10 asenga city liga ya The Daily Nation. Kenya ni Kenya my friend. Kira wote njira chinyenge mubunge we constituency ya Nakuru West Samuel Arama igara jikuganya igina kiye gikona chwa kubwata kana no mugondo we shilingi 1 million 50 nomo ara jikuganya kiligete mbeke recording na kitwa kwana nere kotwarese safari ya hotel yo motel yo mukoro sana twategere chikaseti ya yono mushimi wale bonega yes is an MCA win Grogo 2017 kie ward ya Mwatate ase ngukona nalenge ekeminano kibo gavana se county ya Kilifi ase moswade Aisha Jumwa abwate tikiti ya UDA George Kithi abwate ya PA Alphonse Mbarwa wate Safina Gertrude Mbeyu nero wate ya ODM ngati ya Rwanda bangana boso masepeche yubu manya ya mugabana bwe county ya Muranga gaiga sepeche 22 ndo chako korokorobekana gaiga konene n'ababwatani baye igoro yo comment kana kweli goliryo bosie bw'ikibando imense ya Kenya mugano ni gora sepeche 24 asenga sete ya The Daily Nation ebintu bitangasire kati ya pull out ya DN2 lero bamulikreta mangana igoro ya safety yenyomba especially ya estima asaba gotebanga talikende yonshe gutumika kwigora chisukuru che socket chibwate estima nabo muntu okobelo kutocute nyonyore gwakule dudu zege ntokere twagatebi safety precautions sasa magana estimanga yes to basa kubate switch na magoka ara maji bantu mbalenga to concentrate ya segente kia sinyombe yetu tomenyata sangapi ndikawo kwe bangu zomanya kuri sibyole bintu kwanyone ngesunde nkerake karaba terani na maji inyoki you see extension ya lingangi kiaba amaji ngo itekaro kwanza extension yes okunetega akeke ko ngatatata kwa ingi kiaba ngabona lyo tete kugwe bangu zekera kwa results Jesus anyway we chunga sana ile kimuligera se pull out yenga seti yega katikati yekorokunga DN2 asama na jinse chesiko ga ndo cheke ombekeligia AU ono giaga niliense ya Ethiopia na Sudan botenini ya jisegi chiabo mara moja at the same time ndo chega iga abantu 29 abo bali kurobekana nigo babwate twe asengenjo yo kwemurungania se amagoli endagera gukina actually ense ya Ghana amagoli endagera gakina by 30%. Yes egendo bona kirera bananchi bense yo korobekana abuo babege tubiara all right wanapigania haki yao lakini wale babe kubiara ainara mulikere bwe gasenga seti iguru asisinze chesiko asebo igondo chege bagatebanga ushirika day 2022 a special feature ndo chega iga sepeche 44 asenga seti ya The Daily Nation boy gama bagana tangasire ge biasara nebintu bibikoni wa abasiria magima abo boy gomba mulikere gaiga sebo igonta gete dudu senya tubwati kende tumulikere ngana aralia
airoborete ase chinsemo ya chigosori Shakiri picha 13 wiki picha 15 na gatatu amagane Kiswahili sasa wanafunzi bali bakufuatilia bali very serious ala biniwala na ala gaki na bitugi matundura egetabu ngera Josi Laheri nabo kumanya libagalia Selume Sauna na Mwanaheri pamoja na Naomi akiwa kwanira se riwaye at the same time Tumbo Risilo Shiba na hadithi nyingine nabo koligie chimbinu nganga ki oranyale ko bagukosome gitabu eke na kugechambwa boronge timu y'umupira wa magoko ku service go se volleyball ya Kenya ikurukunga Kenya Morans babonete kwa kenkoyo ose babonete kwa kumupira mone timu ya Egypt ritkulia ankyo lakini go ikarero muna tukukwana iga bado barasekiwa tickets chapa chuo travel which ko basolia tinga kichicho timu ya rugby bachesachi gosaba gosoli 15 kerensemo manyakaino na Simbas mbaya igeteme yense ya France asabara chikogosoli keminono gyokoligi bonyangongo bwensengi mu mwaka w'ikiri 2023 lakini batatenga mbali kuchigochenga mapema bona ba kolete last time yes nyoranga na baige tabo moelio nyuma ya Namibia, Burkina Faso, Ivory Coast, Uganda, Algeria na Senegal. Alright. Timu ya Arsenal mbanyo alategesio noko ni kwa bogoikana kwa monyoromo kwa soligi ya timu ya Manchester City Moroke Gabriel Jesus na kore na pimetu afya ya Mbuyere wakaka na shilingi bilioni ni sana na machini kutanye baje kumurikia igonga ngumuriki bare konda achaka ko mirimo imeyega serokia Emirates timu yatiko sana chiko bakonya by the way lakini let's hope for the best ngana konye timu ya Arsenal osekero kende bachikonya raganto batamire bakaukire sana batwalire murakero monene Tatuele God. Timu tinga watu kira wako irrigation. Ndete go sone na. No. Yani ogotema kuri ligi timu ya Arsenal ikiana na barabu the competitors zike milano kengi. Yes season yera chaka. Yes ngo jakere lakini na vera toke mwasiali iwa maje bantu Arsenal ere moja yaka kubwenera. Anyway, nipeleke kwa Dondosi ile wanipeleka wapi Dudus? Nilikuwa nataka nikupeleke Makongeni Thika, lakini kwale konganjira ngomugano a very true story. Yes, this is go ahead. Tigantige Makongeni. Mungwana yomo nabwato mungwana yomo musacha we miaka ya igatuga nabwato musani yo musacha we miaka igatu basikaine sana una naye nabora twale musani o musikaine sana na injira bonda twale musani ndo sikaine sana mukumira na mwanyurongo. Yes mwanyurongo na bagocha mwa anytime you know paka your wife ama denga this is a friend of my husband you see. But what happened omusacho yo nanyomete ekeranyomete babe yasinyomo for 1 year. Musani yo yere nanyomete. Musani yo yere nanyomete. Kero montomba bwate family. Lakini abantu banchaine sana basikaine. Bono omungwana yongo korale gasi eyemo yechi town gete. Asinge nje yokoligia lakini morugia na arenka asinge nje yokoligira ibintu bibere bitatu mayete weka mubwaterane. Kumokoro siganto gakeka na aero siganto gete ku town gotoja kuburukania na wabira aferi koruwe town onyo arega igambiro ntohia. Ikanjete gocha nka on Fridays. Na boya ringi naro yaye. Wono murugio yakamunarabo. Wono lituke limo akabasora iga agatari tukuli Jumatano. Chizo jia mugaso. Itukuli Jumatano. Again is still timetable. Again is still timetable kabisa. Litukuli Jumatano iga agaja chinsa kianda iga. Gaja chinsa kianda brigadier akisa itadaro ezado yamua malaika olenge agamchuka gara story agaswadi mumwe mura kutusiekiri iwere neiri
Target yodi. Kiara mwae. Mwae mwanga ukitagira wajigu jo so na target. Agasoa sitting room mondo tayo. Ke. Lakini akagwa mondo bakungura bedroom. Kai. Abana ba mwana rero bakaranga ki kayambaranya ora mwana. You see? Kayambaranya ora mwana. Anda bakare bedroom erumu yani na dongo toka baro baragwane Bimonyokie ona byaba abaga tigara igari ande kwagachia umaete akanyoro no musani orioye basikaine obokoro bwanchani na mukaye akabanyora red handed umungwana oria takole dikende pi akateba umungwana nayo oyo ndio naye my wife okay chideka na baire nibere chuka mubore kurwa saya bagasoka bakagenda amo uswatire ko matebe ga kina matemwa mbwatete I don't know nga kigende kiabete gaki ngabere tingoiro raye tiga ngabere tuiranirane kamatebe no tintageti paka bona agonya kumurigie mungwano yo ngamo eri bago muswati oyo. It depends on himself in a decision yeah. But it's a touching story, by the way. It's a touching a story. Friend, a true friend. Umuntu uri ari bwegenete ogochebo free tu ogo feeling aya tata genda le torone sani ya boro mura kore torbule Enataka goteba iga. Linda tubasa go betroi. Umuntu go trustiri ko musani oyo ime. Linda tubasa ko betroi completely. Ande nkwane ngento kende ga dudus. Entunke yogego heart. Usekira heart yo musacha. Like igunga e wife yaye ne wato montonde na enda sanga. There's nothing that can hurt a man like that. Ande entokio moerio. And I say nje mungwana unko moko boka said decision ya megeti. This is the perspective. Tu basa go kora kinde gionse ke robo ato bororo. Tu basa ko make a decision ye ke robo ato bororo dudus. Most likely decision ite ko bangia. Kanyika pi take time relax biroro kata kanyika completely you ma go make a decision. Abanta abange bona iga dudus. Bacha ndegete even in relationships. Abange babo. Eba so ite relationship wechio. No borobori kero kende bwe heartbreak monta bela to broken out baneti ali nje moro kinga di desperate monto wanja onde bwe lakini reality kiko cha go hit when you already are in a bottomless pit wala sinjua sawa kurume. Don't make a mistake of making a decision when you are agitated, when you're angry. Ntumu wanya bantu chensema ya tinkomanya kinda akora singa niyo tinkomanya because they can't imagine. Yani, it's unimaginable. Yes, it is unimaginable. I don't want to imagine that. I agree with you, It's unimaginable. Yes, you're going to see that. Testable. When my year, you're going to banga sinjira yo weekend. Ayo na rairo borito asa magazeti aserito koriarero. 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 Violet Kemoma Ronald Mayaka Utangaza mangana maya Ega simogo koraningia Simogo koraningia
Nobwate